Inte nga ro din lagi. Inte yun inakon ibasa dati pakasalitaan ni Edwin nga napaulwan iti Arax. Sagudayan nga ro ti surat ni pagayam nga Edwin. Dear Cousin. Sakbay man ngayon nagbinsa-binsaan di pakasaritaak nga kahit kung itaklin iti programam nga pagkidawak ti pamalakad yo. Kablawang kay man iti naragsak nga aldaw yo di Tanemars Studio. Ang runa keng ka nga timun dito nga programa. Kaslamet tayo nakablawak dagiti padak nga dumdumngeg ken agbibuya nang runa kadagiti na ayat unay nga sponsors. May sak nga construction worker kasin yung kay ayo milaunay ti agdengeg kadagiti programa yo ken ni Manong Nemi bayat nga agtrabaho kami. Sa unay ti elikming agkakadwa nga agkakatrabahuan no agibasbasa ka kadagiti nakakatkatawa nga pakasalitaan nang runa dati adapanakpak na. Apo. Nga uray no kabayatan ti panagdengeg mi ket mairapin mila tamat ti trabaho mi. Tauray ti porman mi kada oray ti agpatpatrabaho ti papaarami ti balay ken makidingeg damet ket magustuhan damet. Ngem jak pulos yung pagarop kasin yung may saak to kadagiti agsurat iti programam. Tawan met ti namnamaek nga agbalin nga parikot mi kini Janet nga kaayan-ayat ko. Awan tinamnamaek nga parikot mi iti kaayan-ayat ko kung nakasin yung tati kinagpaiswan na ni Janet tinamagbaliw kanyak. Tinamagbalbaliw kanyak ti kinataok ti ugalik karaman na ti madiabisyok na ikat ko ti madiabisyok gapo kini Janet. Gapo kini Janet, nakitak ti pateg, ti biyag ti maysa nga tao. Gapo kini Janet, naamiris ko, ti kinapateg, ti masakbayan. Gapo kini Janet, nalawlawagan ti panunot ko, ken naadaan ti planok para iti masakbayak. Kumbaga ni Janet tinangiturong kanyak iti naurnos nga dana. Tasakbay nga dimteng ni Janet iti biyag ko. Kaslaawan ti kasiguraduan ti masakbayak. Abusta construction worker ak. Sakit na bisyo akidi. Aket jaka mo ano niya ti agur-ure kanya kiti nga masakbayak nga future ko. Jaka mo no kasano akto no agpamilya ak no adamat la pangbiag kot pamilya. Ngem gapo kini Janet kasin yung nayasidegak pay kini Apo Diyos. Tani Janet maka Diyos. Ngem nagbidutak kasin yung taitilaeng kalabes kasla napukaw amin dagiti planok para iti masagbayak. Napukaw amin nga namnamak nga maurnos tumatla ti biyag ko. Nga ultimo ti pamati kiti Diyos ket naapektaran. Tani Janet nga ti amok ket nasayaat nga tao nga adabuteng na iti Diyos ket kelat nga nagbaliw sipud idinapan iti balasiw tao. No kasano nga napasamak ti amin kasin yung ken no anya tinagbali na parikot ko kalpasan nga napan abroad ti kayan-ayat ko kasi man ngay nak isalaysay. Talaga ka din nga saan kan may gawid.
Sweetheart. Talaga ka di nga, igawid na. Kahit na ibagaking ka nga sa anin, sweetheart. Awan ti maaramida. Saan ka ko mga palubusan nga agabrod? Ngem gaputa, patsik nga napatigking ka, ti panagabrod mo. Takayat mo nga matulungan ti pamilya. Sige, si papalubusak nga agabrod ka, sweetheart. Laglagipem ko ma, sweetheart. Nga saan lang nga ti pamilyak ti kahit ko nga talungan, babaen ti, panagtrabaho kiti abroad. Ha? No, di kahit kumit nga, maadaan tanto iti, napinpintas nga biyag, nang ronan no, buklen tanton ti pamilyata. O, saan matngar nga makaanay ti matmatgedanta dito eh. Tagpadpada tamutlaan nga, saan nga nakaturpos iti panagadal na. Sa bagay. Kaya't mo kadi nga marigrigat tumat, ti agbaling nga pamilyata. Siyempre saan? Oh, isungor nga palubusan nak, sweetheart. Uri no, narigat, anusak. Uri no, amok nga. Dakal nga pakaikawaak to ti mayadayukin ka. Ang no panunutek nga paramat iti masakbayan tayo dayto eh. Kenti agbaling to nga pamilyata. Amok nga kabailak to nga ibturan ti amin nga rigat. Kentuog iji abroad. Adatalik ko ken ka, Janet, sweetheart. Katsapay ko mata, tong palem to ti karim kanyak. Nga kalpasan ti duwa nga tawen. Agsubli ka. Kahit no saan tanto pa nga nakaurnong, palubusan ak tumanan nga agsubli. Ang ikarigatak. Aramidik ti amin tapno no, umdas ton ti urnong ta, tapno makapagkalay sa tanton, kalpasan ti duwa nga tawen nga panagtrabaho medya abroad. Ang kasano nga rod no saan to pa nga umanay. Kasano nga rod no, imbes nga makaurnong nga kat, umanay lang nga mabayadak dagiti utang ko. Amumet nga dakil tinautang ko tapno laeng makaabrudak. Isungar nga ti kunak aramidik ti amin. Tapno saan kanton nga agsubli pa iti abroad, sweetheart. Talaga ka di nga saan nga may gawid ni Janet? Kasinsin? Saanin kasinsin? Nakaigad ding sunan. Sa bagay, narigat mo kami tibiyag dito. Kasla kada tayo nga, construction lang nga talaga nga. Umanay lang nga para kada tayo mati masweldo tayo. Kasano nga ro doon, pamilyan taon. So nga jak pinag-asawa. Tama nga no, awan to pa iti pakangko kadakwada. Kayak to nga ta kasinsin, Prem. Ha? Kayak to nga ta. Tian niya. Kayak to nga tang ibturan ti iliw. Ngamin kat, nirwama kon nga kanayon kami nga kitkita, kanayon kami agkadkadwakin ni Janet. Panpanunutik pelahin nga dua tawin nga saan kami nga agkita. Nga dayo isunak, nga agin na dayo kami kasla. Kasla tsak kaya. Jak mo jak basong batan deta kasinsin. Tasaan ko mat nga napadasan deta. Ngim no kaya ti daduma, kaya mo siguro. Unang ado dagiti amamog nga agayan ayat. Nakalpasan nga nagabroad ti may sa kadakwada. Nagtungpalan na kat nagsina damit laeng. Anya tiket mo sawin pare. Ditela mo ah. Ado ti sulisog dita. Kasanon no? Kasanon no saan nga? Una. Kasanon no? Di na malabanan ti sulisog iti abroad. Kaya saan ka di nga makajos mo't ni anak, ni Janet. Nasingpot mo ni Janet. Di ka nagpeswanan na.
Ni Janet ti makagapuno, apay nga, di da kan makadkadwa nga, mapan agjam-jamin. Manibod iti ada ni Janet iti biyag mo, gut. Pati pa naginom iti arak kat inikat mo, pati sigarilyo. Kanayong kalatan nga, trabaho, balay, trabaho, balay, trabaho, balay, Janet, trabaho, balay, Janet. Kit nalipatan na kami mo nga kakadwa mo. Siya kakasinsin mo, kaya hindi kiti babarkada tayo. Awanin. Kung namin pa ikidinggat, inati mo pa, di kiti naggasawa nga, dan anak na. Imbag pa ida. Tauray no kaskasano, makaumay dasag paminsan. Ang imsi ka, namin pinsan nga liniklikan na kami kasinsin. Oh, saan kayo nga liniklikan? Anya nga saan? Manipod di ada ni Janet iti biyag mo. Saan kan nga simimsim iti anyaman nga nasanger? Awanan ti bisyom. Aksidao pengar ni Uncle King ka. Ni Tatang. Kawan. Sigud nga kasangsangom pa nga uminumiday. Ngayon ita, uray kasano ti panangayab, panangawis na king ka. Awan na pulos. Iso ko na. Nakulam sante, barok ko na pa'y. Anya? Gabula tayong sardeng kun ti panaginom ko iti arak, nakulam akon. Ketwain, sino kumatin ng kulam kanyak? Ket ni Janet nga kayan ayat mo kasinsin. Isuman ti ko na ni Tatang Mau. Isu ti bagbagana, kada tunggal agistorya, may papankin ka, kada kayo kini Janet. Ay, nagloko di nga tatangan. Di na kat iyamanan. Tawanan bisyo ti anak na. Oh, di na kat iyamanan Taga po kini Janet, addan turong ti biyag ti anak na. Hi Edwin, agawid kan? Ay, wen. Si Gagayam Arlene, naimbaga malim mo. Naimbaga malim mo, Met. Sabado ita. Sweldo yung nagtatrabaho at construction. Ha? Wen. Oh, saan ka nga sumurot kada kami? Kadwak kadwak ni Efraim ita. As usual, mapan kami agigimik, mapan kami agbar. Pasensya kan, Arlene, sa anak nga makasurot. Nabayagan ngayon sarding ko na ita. Mas daawak man king ka. Sipod idi ada girlfriend mon, di ka matsumursurot kada kamin. Ken jackpot yan idi damo. Ti anya. Ngayon bagada ka, namin pinsan ka nun, ngayon sarding mon, ti panaginom mo ti arak. Pati pa nagsigarilyo? Pudno tinanggag mo. Talaga? Wen. Di kaya't nasawen. Saan da kapulos nga makadwan? Nga mapanagjamming? Pasensya kan, Arlene. Adda nga minan ni Janet nga impamay sa akon. Isuntiyan ti focus ko. Saan ka di nga mapan-abroad ti kaayan ayat mo? Nadamag mo pa ganyan deta. Siyempre, ado dagiti istorya dito lugar tayo. Dagiti chismosa. When, ken may isa, sipod idi, talaga nga pagsasaritaan da kayo, dagiti kakadwa tayo. Kalaat mo't latangaminan nga nakisina kakada kami, sipod idi dimting dahi nga Janet. Ngamin ka, pagsaya atak mo't la dati, amin nga bagbaga na kanya. Manipod di sa anak ko nga naginom iti arak. Kasla may mayat mati panagrik na akon. Kung namla dayta sigurado nga mapapal ka kada kami. For sure, into not at that abroad ni Janet, sumurot kanto man kada kami. Anya? Saan nga gaputawan to ni Janet dito Ket isublig mo ti bisyok. Para makita Siguro, saan mo lakayat nga maluksaw ti girlfriend mo ken ka. Kasta sigurot pa nang ipateg mo ken kuana. Usto ti kunam.
patpatig ko ngamin ni Janet. Iso nga Jack kayatin nga sublian dagiti bisyo. Iso nga lading itek Arlene. Sana kon nga makasurot ka dagiti jamming yo. Okay. Siriring ka pa'y gaya, Barak. Wen tatang, inuray kayo Sigurado, nga nabartip kayo tumanang kunak. Gadag paiso. Kakayayak mo ti agawin mo rin nabartip kag Barak. Kanupe ka nabartip kag kasangko kabaylan ti agawin iti balay. Kahit amangan lano, masubraan nyo ti inom yun, tatang. Laglagi penyo, amu kay launa yan. Tapay. Kahit siyempre, nabayag mo ta panahon nga, nagsangsangot nga naginom iti arak, tatang. Kape kami ba't nga sa anak nga kahit kakasangon nga uminom Barak, ta sa anak ko man nga mapanmakin inom iti karuba. Nakaragregsak, hindi data ti agsangsangon uminom. Nga pagsarsaritaan ta, ti amin, nangruna ti masagbayan, nangruna ti trabaho. Pasensya kayo na datang. Insarding kumutin ti panaginom ko iti arak. Gapo ka dahi nga Janet, nga kahit ayat mau. Nga kalpasan ti amin nga panawan na kamulang Barak. Ha? Wain, ambak nga gabro di sura. Uwin tatang. Kaiso ti kunak. Iya dayura pinagbalbaliw na ka sana kapanawan. Kasano ka pag-around. Mapanlag trabaho di abroad, tatang. Para kada kami matlaeng ka, no? Kasano ka-round. Mano nga taon ni Jai? 2 taon lang, tatang. Kat data 2 taon ka adot ti mabalin na mapasabag baraw. Apay di ka kadmailew. Apay, dimto ka di sa pulsa-pulain. Tiyan niya, tatang. Kaabumlat na. Anya? Kaabumlat na. Sigurado nga pinarabanan na ka. Kasana kanto panawan. Kasanan numailiw ka. Kaya awang mo isura ni Day. Nanusa ka, tatang. Anusat. Diyak lamamati ti kasta. Dakado di ti agab-abro ti asawa na. Agam di daw makatipal dagiti gatong. Anya? Wala. Kasla ni Uncle Mau. Sino nga, uncle? Uncle mo kaliyaw. Hindi nag-abroad ni Ante. Makalawas pa'y laeng. Awanin. Nagbabain. Anya? Dahil tanto ti di mapasamak kanyak, tatang. Jack to aramiden, ti agsapol ti sabali. Gapulaing dat adayon ni bakit ka? Kunam laeng mo ta Barok. Ti kinaado nga magkursunada kinga. Dito nga kinanta ermaw. Ni Arlene, ambaw, agkursunada kinga. Dito kasadaram nga barkadam nga ni Arlene. Wait. Ni Arlene nga nga nalay nga uminom iti arak. Kaapay nalay nga uminom ti arak. Apay. Apay Barok. Apay nga problema kada kami nga uminom iti arak. Ay, tatang. Apay gagpungtot kayo, tatang. Apay nga round. Apay ni Arlene nga nalay nga uminom ti arak kung kulam. Anya. Anya no nalay nga uminom ti arak. Napartek kayong tatang, hindi maturugan. Uling kayo pala mga, no, mausawang kayo. Saan Barok? Diyak bang kaya deta tuno ti panagsasaom. Kaya kasla dakasin dagiti agin inom iti arak. Apay, saan ka di nga nagin inom iti arak ide? Sa mo tatang, awang matimbagbaga nga dagas tatang. Anya nga awan. Apay ni Arlene. Kasla mo la usgaan ti kinatao na gapot tao mininom iti arak. Ay, tatang, di tayo kinawatan. Baliwan tanton nagsarita ito no bigat. Gat apay, gaputa siya na mininom ti arak, data Janet nga kaya na yat mau, kaya isun ti kasasayaatan nga babae. Tatang, saan kayo kaya't nga tutupan? Gaputa na bartek kayo. Agsarita tarong tunobigatan, inton nalimpyo ti panunot yo.
talaga ka di nga, di mo kaya't nga itulog ka di Manila. Palubusan ka nga, ag-flight. Saanan? Isupit na gastos. Isupit na pletem. Kaya may isa, jacket nga makita ka. Amangan no, agsangit aktulaan kat ibabawik ti panagabrod ko. Kat sigano, kahit mong ibabawi, sweetheart. Dapay gundaway mo, di ka mo't pinakadano ni Jabrod. Sana mabalin Adot utang ko, tandaanam. Tapno laeng maapurubaran ti panagabrod ko. Sa bagay. Naisaganaak mo tan, dito yung aldaw. Aldaw nga yada yung kanya. Tandaan ang amin nga biling ko ken ka, Baka mat no adayo akton, katsak di ka makitkitan kat subyam da kiti bisyo. Saan, sweetheart? Si Kaman. Talaga, sweetheart? Baka mat no makakita kan tulat, agsigarilyo kat. Masulisog kan tumat nga agsigarilyo manan. Saan? Ti aramidek, sakbay nga masulisugak, panunutin ka, imaginin ka, imaginek ti agbalin nga reaksyon mo, numaamuam nga, insublik dagiti bisyok, nasayaat no kasta, sweetheart. Panunutin makanayon, nga ti iya dayok, ket para kadata, ken para ti agbalin to nga pamilyata. Ken laglagipin mo, sweetheart, at dakla dito nga, todo kayod to mat, tapno no, alisto ta nga makaornong para iti panagkalay sa tanto. Kitain Kitain tanto, no kasano, no anyat mapasamak, kalpasan ti do atawan, no adanton dakkel nga ornong ta, di baliwan tanto nga pagsaritaan, deta nga panagkalay sa ta. Sige. Inakaro din, sweetheart. Ulitek iwasam ti uminom iti nasangar. Ado ti maitid na nga madi, ti panaginom iti arak. Kitaam langin, digiti disgrasya. Digiti madadail ti pamilya na, gapo iti arak, gapo iti panagbarbartek, digiti asawa ta. Sweetheart, aon pagdanagam. Saan ko pekid din nga, malagip, no anya ti raman ti arak. Iso nga saan ko nga arisgaran pa Nasayaat no kasta. Okay. Inak nga ruden. Agan anad ka, ken, liklikam DJ Arlene, Ken di kiti babae nga, kursunada ken ka. Amok nga aduda, Edwin. Ada social media nga, pang siputak ken ka. Okay. Awan di pagdanagam. Barkadak laeng ni Arlene. Naglawag nga, kursunada ken ka. Idi pa'y laeng. Ado ti mangibagbaga nga, nasingid kayo, idi agbarkada kay pailaeng, idi sumursurot ka pala kadakwada nga umin-inom iti arak. Liklikam day jay. Amumeten no ti babae kat manginom iti arak. Liklikam ti kasi nga babae, sigurado. Numabartik ti babae, nagaraw, kayat mo nga rod, kakasyay, ti pagtumpungam, ti alawen. Saan nga pagsaritaan ni Arlene? Tawan ti pagdanagam ken kuana. Tauren no anya ti mapaspasamak. Saan kantong kaliputan? Talaga? Sweetheart. Kat sigagan anad ka mo di jay. Ken likli ka mo ti anyaman na sulisog. Awan ti pagdanagam kanya. Sa bagay. Kumusta mo't ni Ana Kasinsin? Kumusta mo't ni Janet Jabrod? Makabulan na gaya mong jay niya. Nakalisto ti aldaw. Uwin nga rin. Kumusta ka, mate? Sigurado nga may iliw kan. Pwede ka makasungbat. Pwede ka sumungbat. Kasinsin. Kinapi nga nagbaloy ti langam, itay saludsudik king ka. May ipapan kini Janet.
Awan, at alapang panunutik, kasinsin. At dan samit problema yo, kasinsin. Ha? Awan. Kwa. 2 Domingo lang nga. 2 Domingo hamin nga. Anya, agat at tail ka pa yun. 2 Domingo gaminin nga. Nadlaw ko nga kasla. Manmanon nga, agchat kanyak. Baka mat na busy laing kasinsin. Uwe nangim. Agasim ta may saal daw nga, di nakpulos i-chat. Di na pulos sungbatan dagiti awag ko. May saal daw. Uwe. Kitsaan mo't nga, istrikto di pagilyan nga napanan na. Mabalindalat tamot nga aramatin ti cellphone da, uri no, madamat trabaho da. Apay di na lang mairapinin ti mang message kanyak, mang tawag kanyak, mang sungbat ti tawag ko. Kit idi umuna nga 2 lawas na kit halos inoras nga agchat-chat kami. Ay, detan. Deta tijak masungbatan kasinsin. Kit padasim lata nga tawagan. Ta sigurado nga ado ti saludsod nga agtartarayan ta panunot mo kasinsin. Kanawin nga, maira na ti Domingo nga day off na. Sana pulos nga saan ko pulos sa makontak isuna. Ket no damagek mat dagay ti amok nga dadjay. Sumungbat damat. Anya nga ti tinapasamak ki di Janet. At nga tadagas nga napasamak yung kuana. Ay, deta tijak masungbatan kasinsin. Kasasayaatan na. Tawagan. Aging ka nga mga saritam. Tapno masungbatan, dagita sa ludsod. Yan tapanunot mo. Siriring ka pa rin, Baraw. Ayan oras ay, hindi ka pinaturog. Tang? Eh, api kasla. At dalsamat ti problema, masika, duwi, Baraw. Kure ka man. Anya de talikod. Nay! At damod, butet ti bilog nga di ta likod mo, Baraw. Oh, tang? Lumablaba ka mo taping-bing maun. Anya? Ay, agin inom ka sa amot manayin. Nahitati ko na king kang kahit. Di ka mula nakati-ace. Gaputa adayaw na timangi parit nga ginom king ka. Ilibas-libas maun. Agin api nga ilimbing mo pala kanyak mo data gin Mike. Atang. Apay. Talaga ka di nga makaramramanin kanti arak. Iso nga, ilimlimbing mo pa. Saan tatang? At dala ngamin dakila problema tatang. Problema ko na. Uun tatang. Diyati problema ba raw? Ibaga ma, taresbakan da. Asino tinangkarit kin ka? Karit nga. Saan tatang? Saan? Anya karoti problema ba raw? Ibaga ma, oreta saan mat pa nga nakaroti inom ka? Inta, pagkadwanta no, sino ti alam, sino ti karirem? Saan tatang? Awan ti karirig. Adya karoti problema. Problema ka de, adya trabaho, minikad da ka. Bayam da ka saritak di puruman niyo. Saan tatang? Adya karoti problema ba raw? Adya nga din nagipulong kin ni Janet. Nga inom ka man ni Tiara ka. Kinagura na ka. Saan tatang? Adya nga raw. Nagringat ka sa salita. Pag-ulak ta ulo mo na eh. Tangmat. Ay, bagam ka dyan ti problema ba raw?
Amo malagip ko lang na hindi ka na agsasagot sa komininom ko. Agibaga ka kanyak ti problema. Ape nga itakad marigada ka nga magibaga kanya. Uray siya kide. Nada problema, ibaga kinga. Uray no awang kwartak ka. Ibaga kinga, uray no dinak tumala pautangan. Taang. Adang amin nang ibaga kanyak nga. Kanya. Nga, adakano ka relasyon ni Janet ije abroad. Nga sa bali nga lahi, tatang. Anya! Pudo ka diti de. Pudo ka diti langit ko barak. Siya nagpatpangawan na partikuna ya. Ni Janet. Nga kunamlano, santa. Kunamlano siyat kasasaya ata na babae. Nga makajos. Nga perpekto kaslaawan ti maramid na kabidyaw. Oh. Ni Janet. Nga na, bagam nga na magbalbaliw kin ka. Oh. Ada ka relasyon na nga. Anyang halahi, barak. Ya kamu, tatang. Ya, saan nga napatigpa hinuan niya nga lahi. Ngimsaan lang nga may isang nga tao tinang ibaga kanyak, tatang. Namindwa ka nun nga Domingo nga simurot iti sa bali nga lahi. Anya? Iti damo jak mamati. Saan nga maaramid ni Janet ti kastaodak. Ngim adapit ti video nga insenda kanyak, tatang. Nga nabarbartek ni Janet. Nga nakita nga ag-happy-happy da ijay mesa nga parke ijay abroad. Kakaduha na dagiti Pilipina ken dagiti sa balit lahi na dagiti lahit na babangsit, tatang. Lababangsit! Indiano! Kasya! Dagiti amog dagiti. Dagiti agat sibuyas. Awan, tatang. Kat. Kasta unay ti barbartek ni Janet. Nga inat atibay ti mesa nga lalaki nga sa bali nga lahi. Sana katawhaan dati agbidbidyo. Sana pinikapikil dagiti duwa nga patong ni Janet. Kadya ako na muno niya tinapaspasamag, tatang. Ni Janet, nga mangiparit kanyak nga ginumiti arak. Nga naginom ti arak iti abroad. Ni Janet, nga mangiparit kanyak nga makikaduha ka da Arlene. Kindag iti dadumapay nga babae nga barkadak. Kadkadwanan iti lalaki nga sa bali nga lahi. Tatang! Agisistoryak, tatang, dinurugan dagmatan. Awan serving mga pagisistoryan. Awan serving mga pagibagbagan di problema, tatang. Itatata na ka inuma ko na maibagag di problema. Turugan, tatang! Tatang, baliwak to, istorya king ka, tatang. Tatatantot agsango nga aginumin to numigat. Taipiksak amin nga kaririknak king ka, tatang. Kas disigod nga raramidin ta. Tatang! Hoy! Ring ka, tatang! Damag ko kasinsing ka. Naginom ka kanumot ti arak di rabi. Nabartek ka kano ko na ni uncle. Ha? Itatang nga talaga. Nagpaiso? Uwin ka sinsin. Naibagakmat king kat problema kon may papan ni Janet. Kunak tupay kahit. No kahit mo, pagsaritaan ta dito nga problema. Maring no mabalakatan ka. Ha? Hintayan in Darlene. Sakto, agaw awis isuna. Makain inom man ti arakat. Adan samot problema na. Ha? Ni Arlene. Wag. Ket, inta.
Uri, taltalo tayo itong nagsasango. O sige, angin maguri ka. Naibagak kinitatang, agsango kami, ito na rabi eh. Baabo, ni tatang mo. Bakakit no, amin ng istoryahin kinkwana, istoryan at karuba. Marites mo't ni Angkel. Amin nga ibagbagam kinkwana, makadanong tupay kanyak. Sa bagay. Rapas ti dila ni tatang. Angim no, da kay pag-istoryak. May kariyo ka di ni Arlene nga di yun to isistorya nito sa bali kasinsin. Kaya una, kas tatay mo't ide, kas lanakam na di am-amo kasinsin. Nga datay ngagbabarkada, no anya ti problema ti maysa, problema tay amin. Ket awan ti agibati. Isa nga itatada problema, andi gayon da ka. Uri talo tay lakad da Arlene. Ibagak to ken Arlene, tagluto itinayma sa pulutan. O sige nga ron, kasinsin. Nagkarumamat gayam ti problema ay Edwin. O Arlene. Iso nga ginumak man ni ti arak. Tabaring lumalipatak. Tabaring lumapukaw ti sakit na. Itan maawata ko no apeng nga agsasaro no ti panagtagay mo. Saan kamit ka kasi iti? Pati pa nagpulutan, agsasaro no. Ha? Ay, sensyakan. Diya kami nangal daw. Diya kuning nakapangan ti aldaw da. Gaputapan panunotem latta ni Janet. Kenti inaramid na king ka. Diya kami ning pagharap. Nga maaramid ni Janet tikas diya kanya. Inanlilaw na kan dati imahe na nga kasla santa, nga kasla kunamlan o makajus la unay. Kasla si saan nga makabuong pinggan. Wen nga rin. Malay tuloy tati uminom. Duduwa talaingan. Tanagawid mo ni kasinsin mo. Wen nga rin. Sige. Ibusin ta dati nagbati dati 4 kantos. Tagawid ak tumutan. O sige. Tagay pa nga rod. Okay. Nagpulutan ka. Talaga. Aging ka nga jak mabartek. Jak agsarding nga minom. Tapno malipatak amamin pinsan day nga Janet. Uy. Edwin, agring ka. Agring ka. Nagtagawid ka. Uy. Kung naktumit nga minking ka. Nga di tan ibusin. Di mo ibibusin. Alam naman nangalilaw ka, Janet. Ni Arlene daytoy. Saan nga ni Janet? Ada dyan abroad ni Janet. Manangalilaw ka, Janet. Ni Arlene daytoy kung nakmatking ka. Arlene? When? Naiturog mo dito nagtugawam. Kabay lang ba iti agawin? Diya kahit agawin. Kahit ko ti maturog. Nabaring no apagring ko. Kahit tagay na blati amin. Ay na. Aklunemon. Aklunemon nga talaga nga kasi tinapasama. Agyaman ka kidi Tasaan kay nga nagkalaysa. Anang tulakid din nung nagkalaysa kayo, tayo naramid na dayjay. Didakdak ka lang problema. Alam may kan? Papananda. At ibayang kan, tayo intajay silid. Silid mo? Saan silid mo na tan Sige, conforme nga silid. Basta maturog ak. Uy, nintan. Pasensya ka na, Arlene. Naisturbo ka ba eh. Okay lang.
Ala, tulungan ti bagi magat na dagseng ka. Sorry. Ala, gidakan. Sige. Edwin. Arlene. Amok ka na bayagin ng orayim dito eh. Agbalinak manin nga nawaya. Amok na. Nga da pa naggustom kanya. Ori no barkada laeng, ti pa nangibilang mo kanya. Ngimadlaw ko. Nakursonada na. Kat itatanawaya akmanan. Alubusak tirik na. Nga agayat iti sa bali. Palubusak ti pusok. Nga ibaw ignat marikrik nanay ti sa bali. Keng ka. Agyaman na, Edwin. Hindi ko mapailaan. No saan ko mga dimdimting ni Janet itibiyag ko. Ikarit nga. Kalpasan nga da mapasamak ka da, Arlene. Kit saan kung tong aramidin king ka, tinaramid kanyak ni Janet. Kit sapay kumatagdim tumit aramidin tinaramid na kanyak. Saan to, Edwin? Agyaman na, Arlene. Edwin. Edwin. Greka. Edwin. Edwin. Arlene. Edwin. Arlene. Edwin. Arlene. Edwin! Arlene! Edwin! Arlene! Edwin! Edwin! Agreeing ka! Edwin! 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 Agreeing ka! Anya? Agreeing ka! Bangungutan kansa! Asa din ti ayang ko? Ada ka dito silid ni Mama. Ha? Arlene, abang bangungutin ka. Diyan ka mo ta, mapamumat kin-udan tapungan nga diyan ka mo, mapamupay gab-gabon na tapungan. Kinapi nga. Ha? Ano dito? Katay dito eh. Tiyan niya. O dito pungan ni. Pati ta short mo nabasa. Ha? Ay, nagangsig ka di? Unay kamutan. Maong tanak ni Mama dito. Saan nga angsig dito? Sana kay Miss Bo. Anyang or data? Katay mo laki di data. Anyang api nga katay ko madita. Api nga makatayan ko mata short mo. Pati etapungan. Pasensya kan. Baam ta, iyawid ko talabaak. Ta isublik to. Baam latan. Palabaan min to latan, dati para labami. Api amin, anya ay tagtaga-inipam. Nga kagingin na bumatan tapungan. Nga uri na nakatkatayan. Ha? Kwa.
Okay ka din direk nam? Saan ka din nga nasakit ti ulong? Anya ka di ti orasan? Lalawagin bigatan. Anya? Nasobraan ti inom mo di rabi Ket, inat-atibay ka pa ngayon may nagidda dito at sigurado ka di mo kabailan ti agawid. Aya, lukas ta. Saan ta nga nagkaidda? Api ko mga nagkaidda ta. Ito pinaturog ka dito yung kwarto ni mama. Tada kami tinagkaidda ki ni mama. Ay, bumabakan ton tayong kagkape. Sa kanto agawid, kit sigurado sapsapulan na kan ni tatang mo. Oo, sige. Sigurado ka, labaag dito Saanan? Katay lang mo dayta. Ang imno api nga makadanon ti katay dita. Ay, sige, sumarunak ton. Ito, maik kape. Amom, di ka maawatan nga talaga baraw. Tatang. Kung na medical man nga gisat ta. Sa bali mo tinakisangwap. Da Edwin ka ni Arlene ti kadwak tatang. Kahit ita. Kahit nakakasangaw. Uwan tatang. Wala. Tagay mo tatang. Dalaki di problema man yung barak. Apay, problema pala dahil nga Janet. Saanin tatang? Namimpinsan nga nagpukawan ti panagahet ko kaday nga Janet. Kalpasan nga impudno na. Nga pudno amin nga naidanon kanyak. Kita mamat barak. Ay tatang. Kita mamat no sino digadi kaslag lang nga di makabuong pinggan. Kaslag lang nga religyosa kada nakasaysaya at nakasingsing part. Iso dati makaaramid iti dakkelabid daw. Iso dati iti alisto masulisaw. Huwag nga ron tatang. Kat nagbiddutak mat idita. Inusgaak na gani babae nga umininom iti arak. Kaapi kami na yan uminom ti arak ti babae. Kas lang amin, bagbaga ni Janet edi nga narugit. Bueno, nalaad, dakit kitaan, dakit babae nga manginom iti arak. Nintupay nanang mau. Nalalaing tupay nga uminom ti arak isungor ngayon una nga nagunat ti bagi nga miti siyak. Ha? Ang nasayaat ni nanang mau. Uray idi armot pailaan. Nalalaing pa nga uminom ti nga miti siyak Ngem isungor tinangayatak kingkwana. Tagpada kami ti hilig ko na. Kag paisaw. Inaldaw rin na biing agsango kami day. Aya? Naragsak ti panagsama, panagdinami kininanang mau. Tagpadpada kami nga raw, nga manginaw. Tatang, kasla namin pinsan nga, na ibawing tiriknak iti sabali nga babae. Anya? Iso nga kahit kay nga kasango tatang. Angin maguri ka. Itagay ko pa tatang. Sige. Tay isarunok mo nga itagay baraw. Tay excited akman nga makangag deta imbagam. Nga addan nakaibaw ingan tiriknam. Agpulutan ka baraw. Pulutan ka Saan latan tatang? Apay, gapot kurnik lang ti pulutan ta, di kag pulutan. Umanayin ti danom nga pinag-chaser ko tatang. Di, kukuha ka amin dito yung kurnik ka rin Ang alata yung bagbagam tatay. Tang. Kaslad at dapi nga napaniknikak nga. Dagiti umiinom ti ara ka babae kat. Asla iso dapat ti Danya,
kasla naragragsak nga kadwa, kasarsarita. Kito na. Wala tapadam nga raw. Apay asin no titok ko yung baraw. Ni kadi Arline. Gapo tayo isok nagkapam kun imyang kay Jibalayda. Pagkunaam nga imya na kijibalay da tatang. Ay kit abong baraw. Amin na mapaspasamag iti lugar tayo. Nang runa kang ka. Kit madamag ko amin na. Talaga nga marites kay tatang. Baka nag-istorya kada kayo, kit istorya nyo sa bale. Kit man ano kuma. Tapno maamuan makadanon kaday nga Janet. Nga kalpasan tinaramin na king ka. Kit adan inang isokatam king kuana. Asin daw ni Arlene kaday. Ni Arlene. Ay kayat ko day nga Arlene. Nasaya at day nga balasang. Inom iti arak. Ngam. Amok ti kinatao na. Takurso nadak day nanang na. Ngam iso lang tanauna anak day ti Ernestao. Tatang? Iso ka di baraw. Uwin tatang. Angin kasla magilgil ti akta. Inusgaak idi ni Arlene. Nga impagarup ko pa'y. Nga itipan naturog ko iti balayda. Ket ginundawayan na. Nga adda na pasamak mi. Ang imawan naggahin datang. Day takit ti kunaking ka. Adda nga ipatigmaw. Dagiti kasi nga klase ti babae. Dati saan nga managpamarang. Saan nga aging kukuna. No anyat kinatao na iso ipakita na. Isuda tinapudno nga tao nga makuna. Kat naragragsak no isuda ti katakunay na mo tibia. Saan kat nga dati iparit na king ka ti amin nga bisyo kada. Kaya po ay baraw. Sa amok saan ka nga naragsak ide iti din na day nga Janet. Apay di ka kumagtilmo-tilmo no nabarte ka. Makitakbot ka. Agtilmo-tilmo ka ide no makita na nga lumidok iti ara. Ha? Ay saan mo nga ilibak baraw? Pudno amin ng bagayo tatang. Mula sige, isyat ta nga rod tatang. Tayin to no bigat, inakton arman ni Arlene. Alawon, maya atak ta ko na baraw. Shit lata. Edwin, kasano nga mamati ak nga napudno ti gagar mo, no, panggip mo kanya. E din to nga nabit kay pa nga nagsina kini Janet. Ha? Aman. Ay na. Mangsapsapol ka la siguro ti anya. Mangsapsapol ka la siguro ti katulungan nga tapno malipatam isuna. Jakmat kayat anga kasi ti pagbalinak. Ha? Saan? Talaga nga dan marikrik na king Carlin. Taapay. Kaya't mo lakadi nga ipakita kaday nga Janet nga adan nang iso katam king kuana. Anya nga rod mo ti mariknak no kasi ti aramidam. Kas lang aramatan naklaang. Saan? Talagang ipatpateg ka, Arlene. Ngamin, napanagnikak nga anya. Nga anya. Jak amo no kasanok nga ilawlawag. Ngem, ay na. Di mo sigurado day tamarikrik na. Ngamin, itilain ka labes nga napaay ka kini ayat. Aha? Ay, iliw-liwag mo pa'y laday ta. Angim saan nga ita? No kahit munto ti agdaton kanya? Okay. Ngem saan nga ita? Nga nabiit pa'y nga nagsina kayo iti kayan ayat mo. Ha? Api nga di ka mamati kanya. Kit syempre. Uri asin numot nga babae. Uri asin numot nga tao kastat panunutin na. Nga pinagbalinnak lang nga rebound mo. Pinagbalinnak lain nga panakibutas mo tapno no, saan ka nga kakaasi? Ha? Amok nga ipatpatig mo pala ni Janet. Saanan? Kalpasan ti amin nga naramid na. Isungar ti kunag ang mga no aramatin na klaing tapno agibales ka kini Janet. Saan?
talaga nga napaniknikak. Ngayayating Carlin. Nang runa idita imyanak di balayo. Ha? O, api idi imyang ka idi balay. Anya tinapaniknikam? Ha? Ikwa. Nalabaan ka din di supot tipungan? Ha? Anya ti connection na? Ay, wama. Basta, iba't patig ka, Arlene. Ay na, tal na anak. Tal na anak si ka, Edwin. Maibagam la deta. Gaputa, nasakit pelat nakem mo, itinaramid king ka ni Janet. Sa anak man nga pagbalinin nga, panakibutas mo laan. Awan yaman hindi pagsaritaan niya nga problema ba na? Saan nga mamati kanyak ni Arlen nga ipatpatig ko isuna, Yords? Kanya nga tamat ti rami diktadang. Saan nga mamati ko nam? Nga ipatpatig na ka? Ay ipatpatig mo? Tatang. Kat di bagak mo't kingkuanan nga, agayatak kingkuanan din nakmat patpatchen. Apay, talaga ka din nga pudno nga ayat bisulan. Tatang. Di ka nagpaisuan na kat ni adapin na pasamak, men. Anya? Adan na pasamak yung Arlen. Tatang. Ang im tagainip laang. Anya? Ay nagloko ka. Selbag. Papispisang ka tiabok to. Agpepesaw. Tagainip magayam. Kim, ibagam nga na tagainip mo. Saan na, tatang? Kababa, Mike. Ang nariknak ijay tagainip ko nga, da kami nga talaga ti agkaanya. Agkakuan at tatang. Ijay tagainip ko kat napaniknikak nga na imas ni Arlen ngayon ni Janet. Ay nagloko, tagainip ka ron dayjay. Saan nga pudpud na dayjay? Angem siguro pud na imas siguro di Arlen. Nga ron tatang. Anya nga tiramidig tatang. Tapno patyendak ni Arlene. Da kayo man di magdamagak. Damag ko kat nalayang kay kanoy di nga agaram ka. Kiting karman lata. Inaldawam ti mapan. Tapno no mabaniknikan na nga pudno di magbagam. Salbag kami. Deta kayam ti problema. Ti amok nagpepeso ka na. Nag-chat na kintit. Nya nga tano anya? Bagak king kuana di tagainip ko tatang, ta baka rin no masulisog. Ay, naglaglag ka nga ubingin. Maday? Maday. Nabimbinta, surat kalatan, kiniyong-yaw. Uwin saya. Ang mabay nagkradang, may istoryak dati pa nagtagainip ko ta na. Tay supot tipungan, bagbagam. Uwin tatang, nakakatawan nagtuna. Ay, naglang Durdog ka talaga. Ikit istoryahan angam saan naman kay bagat pudpudno nga nagambaw. Ay, unang niya. Tapno lang mangag mo ti balakan dagat buy-buya. Nanyat ka sa sayatan nga ramiday. Handa nga rin tatang. Natadot dinggik tuman no kasanaw. Gore ka tatang. Kasanok nga irugi nga rin, nga istoryaan. Kirugim Idi, da kayo pilaan kini Janet. Uno tawagam ni yung testoryaan. Bay ang tatang, istoryahan nga rin, di tagainip ko kit nakababain. Kit man anaw. Adun to pa'y tinakarkarot parikot na. Kit maistoryada mo't kingkwana. Halan, ibagam daw. Ito no bigat. Tawagam to ni Yong. Kabaring no ibasa nanto, iti programa na. Nagsurat ak nga rod iti programam kasinyong uri no mababainak iti damo. Nang rona iti may papan iti natagainip ko nga kaslang agpepeso nga da napasamak mi kini Arlene. Nga din paggarop ko idikit ginundawayan na.
nga talaga nga insadya na, inranta na nga, pinaturog na, idibalay na, tapno maaramid na, tikayat na, samad gayam. Napaniknikak, nga ure gayam no, manginom iti arak ni Arlene, ket saan nga isuna ti klase, ti babae nga lalakaan, wano alisto nga malala, no di kat talaga nga pudno laeng nga kasya ti kinatao na. Pudno amin ti imbaga ni tatang, gusto amin nga imbaga na istorya na kanyak, day dinanang talaga na laing ba't nga minom ti arak. Iso nga isot imunan nga naaros. Akit siya, insublik man ti panaginom ko iti arak kasi nyong saan ngunay nga nakaro ta natanang agmat nga ginom, hanak man kakas kadagedad do mga aglablabas ti inumin na, ta syempre damat trabaho kabigatan na, napyala pangagas bannog kunak mo takan pampaimas ti turog. Ngem, imbes nga ni Janet, ti panpanunot kon kasi nyong ni Meten Arlene ti nakaibaw ingan ti riknak. Angem saan mo ta mamati kanya? Anya ka di ti aramide kasi nyong tapno no mapamatik ni Arlene nga napudno ti idaddaton kung ayat ken kuana. Kanayon na latay papilit nga kaya't kula kano nga pagbalinin iso nga panakibutas ko. Saan? Talaga nga lab ko isunan. Nabayag siguro nga lab ko isunan ngem gaputa barkada kami ket saan ko nga hangko nga makita day diyan nga hangko nga ma-feel di diyan nga riknak. Angem idi kaday di nga rabi nga natagainep ko talaga nga ijayan nga paniknikak. So nga, pangaasiyo mga kasin tulungan dakman, sakbay nga maladaw ti amin, baka ket no, ada makauna kanyak kini Arlene, baka baka bagbabawyak to, tong palbiyag ko. Pacheck nga ni Arlene ti soulmate ko kasin. Tagpadpada kami nga mahilig mat iti arak. Dahil iti makasarita ket agyaman naklaonay kasin yung ti anos mo nga nang ibasa, ket sabi ko matamay kandak ti balakad, dagiti agkakalaing mangted balakad nga viewers. Sabi ko maganda kay Bati Mati Adal, dati nga pakasarita akasin, kaya nagserbi nga liliwakin pang pagsarmingan ti biyag, dagiti padak nga viewers, more power to your program, and God bless everyone. Tuyag problema pagayam mo, Edwin.